Krisha Freeland. المحجير يهمانيركم كم فاينانس مينستر كوينا أمنا ترودو government تقلقل نيرا دحار أبتي إزنبرا مريحنات أنا ريزاين جيرو اللهم مسبلتون عابر استخوين دزاري بلان نيرنا حجوغ عندنا أنا ناي ليبرال بارتي مرحت كوينا نزمت مرجع كم برايم مينستر كساتة فيه تبلالا نزي بزحات تقاومو زقابورو نيرو كمون بزح داقفهم زرعي اللو عند خابتهم نترودو خطكو زقولو تفتاونا زلوم نسا نيرا سلازي officially لو معلتي واتيا أنا نبرايم مينستر نكون دقفكم هابوني already officially ران يقبر ألوه إلالا ولا قاد تزقبرتو announcement بزحت هيكلرز نتي ذكرز نبر مدبات نمقرات ربش يوم أمس يوم ملو مشت نفرق ساعات زي أكل كتزارب وزقبا أبت بيبر حساتوز نبرت تتصحف كفرق ساعات كنا وحي قبوني نيرو انت خونه تدغاغامي سبات نتيناتا زربا هيكلرز مالتيوم بتي فري بالستاين دو بتي نسخ خمسي خدو بتي بشابيلو ماملو مشت حدا ساعات فرقان وسيرلا انا ران غبرالو دغفكم هابوني كم برايم مينستر يخون نختبل بلوكم مالو حدا ساعات فرقان مولو سبيتش مع شيخ تزارب دي تردينا نيرخم هم تبل كن مع شيخ تزارب نابلنا ساعات فرقان وسيرو الفيديو لينك تحت قرولكم يخلي نختريوه جن ساعات فرقان أنا خيدي خمرت إن ختبل مولو معالتي خلف وامشر. Yeah, I mean, I have to say, come on, let's be respectful of democracy. I'm so glad to be here at the St. Albans Boys and Girls Club today. So heckler number 2. تقرمكم ناي كندا حق فوليو كساب بعافو تزارب سب حنت تقبرني خا انجي بعافهم تراي لو ربيشوانيرو مجرشو كن انا ران قبرو له يلالا اتا حصر تبلت فيديو رايوا يا غلطا فويس ترافي لو Canada. I am running to be leader of the Liberal Party and the next Prime Minister of Canada. And I want to assure you, I am here to stand for Canadians and to fight for Canadians, and a little bit of banging is not going to get in my way. And it's not going to get in our way, is it, either? If you want to stand up to Donald Trump, and I'm going to do that, you can't let a little bit of noise bug you, can you? That's awesome. أوه كم تسمعوا زلكم بدحريت كوينهم كربشو أمام سيو مولو معالتي أزبلوكم ساعات فرعاتي وسيل لهم كورما حما حنتا بولو قالرو نسخ خمجلت نيركلو خمزرو فري سبيتشي مالت حانسا أجن أنا زير الساعة زفتوا زرب على حانت كوت مالتي نا إيدي أمين دادا هذا وان مرحنا أوغندا زنبرا مالتيو You have the right to free speech but what happens after the free speech سقبل مالت نصايخا دلايكا نختزارب مثلا لك دلايكا ختبل صعبين ناي تزربخا كن تحتاتنت يبلنا which means كتصارف يا خاتبليخا بحري كن زغطمكا يراس ጉዳይ كبليوم زودوا بزغونه كريشا فريدن مروصنيا تبل زلا ناتا باكغراوند اب نيكست كله غلصلكم ينلوم بكن اذا تريوا زلكم already رود انيرو نسا كتكون كم تخيل بتنبرات فتاونت popularity دحرجن مز ايكونومي قرب كنقلقل مجمره بزحت نت بقعتي كونتن كبليوم حاج جمله بزحت ماتي اب فلات كومنتري اب تيك توك لعلي نا يوتيوب واتس خاش يوتيوب شورتس وي اب زينا دوت مبزحت اوبينيون وي حسابات زغلصو اب كندا اب تيك توك وي دما اب اكس اب تويتر مالتي مورانا استرجع حقوسات نور سبات بزحت نيرو منياتو اتي government تغير ريليسوس نورو حجي كن مارك كارنين كريشا فيلانيوم توم حدا توم كلتهم مرصو زغول مالتي كال عينات صبو ነገር እንታይ مالتي لانجويج تزاربه which means French تزاربه English ون تزاربه እሱ ማታ ጽቦ ነገር በፍሬንች ውን ተዛሪባቶም አነ ምሮጽኒ ራንክ ገብሬ ንካናዳዋንን ንዓኻትኩም ዘጠቅም حساب حزة زلله anyway اتناي liberal party idea نسيو خدقام حجو نسان حتى مريتا but
ናይ ማርክ ካርኒውን ጎና ደውጽዋ ቪድዮ ላ ናባ ከሪአኩም ማርክ ካርኒውን እሱ ፕራይም ሚኒስተር ና ክኾን ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ክኾን መስለኩም ሓደ ናይ ሊበራል ፓርቲ መራሒ ክምረጽ ታ ሊበራል ፓርቲ ትበሃል ማለት እዩ automatically እቲ ዝምረጽ ናይ ሊበራል ፓርቲ መራሒ ቀጥታ ፕራይም ሚኒስተር ክኾን እዩ ንወርሒ ድዩ ንገለድዩ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ክጸንሕ እዩ ብድሕሪኡ ኢሌክሽን ክጽዋዕ እቲ ኢሌክሽን ሽዑ ሙሉእ ካናዳ መንያ ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ትደሊ ክትመርጽ ጃስቲን ትሩዶ ኦሬዲ ወሪድሎ ግን ተካኢየ ክሳዕ ዝመጽእ ኣብ ሓላፍነት ኣለኹ ኢሉ ተካኢየ ክሳዕ ዝመጽእ ኣብ ሓላፍነት ኣለኹ ተካኢዩኻ ካፒታል ናቱ ፓርቲ ክኸውን ዘለዎ that's why ኩላቶም ንዓይምሮጽ ዝብሉ ዘለዉ ፖፑላሪቲ ዘለዎም ካብ ሊበራል ፓርቲ እንተራኣልና ሓንቲ ክሪስቲያን ፍሪን ኣላ እቶም ናይ ሃውዚንግ ሚኒስተር ዝነበረ ገዲፉ ኦሬዲ ኣይሳተፍኒ ኢሉ ማርክ ካርኒ ግን ናይ ሊበራል ፓርቲ እኳ እንተኾነ ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ግን ኣይኮነን ሚኒስተር እውን ኮይኑ ይፈልጥኒ ናብ ማርክ ካርኒ ክወስደኩም ሕጂ ኦኬ እዚኣ abolish it. Meantime, endorsements roll in for former Governor of the Bank of Canada, Mark Carney, from Minister Harjit Sajjan. I will be officially endorsing you, Mark, in the leadership for the Liberal Party. In a bold statement moments before both candidates announced their intentions to run in the leadership race, Foreign Affairs Minister Melanie Joly released a statement endorsing former Bank of Canada Governor Mark Carney for Liberal leader, saying in part that Carney brings unparalleled economic experience and that he's best positioned to defeat federal Conservative Party leader Pierre Poilievre. Now, እቲ ዝገርመኩም እዚ ሁሉ ናይ ዝመርጹ ዘለዉ ንሶም ኣብ ሓላፍነት ክጸንሑ ይደልዮም ማለት ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ እንተራመጽዩ ኩሎም ጋሓጢቱ ከኣልዮም እዩ ኩሎም ታ መሪሕነት ዘለዉ ብሙሉኦም ማለት ናይ ኮንሰርቫቲቭ ናቱ ሚኒስተራት ልክዕ ናቱ ሓድሽ ጋቨርንመንት ክመጽከሉ ኩሎም ዛ መሪሕነት ነብለና ኩሎም ክእለዮም ካርቦን ታክስ ክእለዩ ነዳዲ ከም ብብዙሕ ክውሕጂ ካብ ካናዳ ንኣሜሪካ ማለት ብብዝሒ እዚ ታሪፍ ዝበሃል ዘሎ ንኣልበርታ ፕሬሸር ገብርሉ ኣለዉ ሰዓት ፀቕጢ ገብርሉ ኣለዉ ንኣልበርታ ምሳና ጆይን ግበሪ ምክንያቱ ዳንኤል ስሚት ንሳ ጥራይ ሓንቲ ነዚ ናይ ካርቦን ናዚ ናይ ነዳዲ ኩሉ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝበሃል ዘሎ እቲ ሓንቲ ጆይን ደገብረት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዳንኤል ስሚት ጥራይ ደይፈረመ ደላ I would actually like to point out to Danielle Smith that Canadians know the importance of standing up for each other. That's why Canadian taxpayers bought the Trans Mountain Pipeline expansion, TMX, to be able to get Albertan oil to new markets. That was an investment that all Canadians made, that the Alberta government is making billions of dollars off of, because in what was a very difficult decision, the federal government, we made the decision to purchase and build and complete that pipeline. That's an example of all Canadians standing up for Alberta and getting it done. So yes, premiers should be advocating for their own industries, their own country, their own communities, but they should also put their country first, as every single premier except Danielle Smith did. በቃ ኣሜሪካ ልዕለና ታክስ እንድሕር ታሪፍ ጌራስ ንሕና ከዓ ንዕኦም ታሪፍ ክንገብረሎም ወል ሓንቲ ሰንስ ደሂበካ ስነ ሓሳብ ይክብልዮም መብዛሕትኦም ዝንትንዎ ዘለዉ ንማርክ ካርኒ ግን ብዙሓት ይድግፍዎ ኣለዉ እዚ ከዓ ናቱ ኤክስፒሪየንስ ኣብ ናይ ካናዳ ኢኮኖሚ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ስለ ዝኽእል ኢሎም እዮም ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ክምረጽ ዝኽእል ኣነ ብናተይ ኦፒኒየን ክምረጽ እዩ ዝብሎ እዚ እዩ Sin Wiseman, political science expert, says out of all of the candidates now in the race, he believes there are only two that have a credible chance of succeeding, Mark Carney and Chrystia Freeland. Those two are the ones that have the most support from the caucus members. And caucus members may be influential, certainly in their own constituencies, and many of them are good organizers and sign up a lot more people
who the Liberals call supporters to participate in this race. Among that, Wiseman says a lot of people respect Freeland's intelligence and her dramatic break from Trudeau. Meanwhile, he says Carney was the most successful central banker in the G20 and has gained high status with a lot of Canadians. Candidates have until ማርክ ካርኒ ንኽምረጥ መብዛሕትኦም ናብኡ እዮም ዝጥምቱ ዘለዉ እንተኾነ ኣብዚ ዝመጽእ ምርጫ ኣብዘን ዝመጽእ ኣዋርሕ ብዙሕ ለውጢ ኢና ክንርኢ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኦፊስ ምምላሱ ብዙሕ ለውጢ ዘምጽእ ዘሎ ኣብ ካናዳ ብፍላይ ማለት እዩ ሓራይ ቀፂልና ነምፃ መደብ ናይ ቲክቶክ ባን መብዛሕትኦም ቲክቶከርስ ኣብ ኣሜሪካ ተቐመጡ ቲክቶክ ክዕጾ ምዃኒና ሰሚዕና ነርና ብሰንበት ማለት እዩ Donald Trump executive order ኣውፅኡ ቲክቶክ ኣይክዕጾን እዩ ምስ ቲክቶክ ካምፓኒ ሓቢርና ክንሰርሕና ብዝብል ማለት እዩ ብኤግዜኪቲቭ ኦርደር ቲክቶክ ኣብ ኣሜሪካ ተኸፊቱሎ እንቋ ሓጎሰኩም ኩልኹም ቲክቶከርስ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ብዙሓት ሰባት ንቲክቶክ ዳርጋ ከም ናይ ቢዝነስ ኢንካም ክትጥቀሙሉ ትሰርሑሉ ኢኹም ንኣድቨርታይዝመንት ብቲክቶክ ሾፕ ሓያል ቢዝነስ ዝካየድ ኣይኖ መብዛሕትኩም ቲክቶክ ከምዚ ዋዛ ትሪእዎ ኣለኹም ስቲል እዞም ኩሎም ትፈትዎም ኤርትራውያን ዋላ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ሓበሻ ዋላ ኣሜሪካውያን ዝኾነ ይኹን ሰብ ትፈትዎ ሴሌብሪቲ እንተደኣ ኣሎ መብዛሕትኦም ኣብ ቲክቶክ እዮም ህቡብነት ዘጥርዩ ዘለዉ ከም ቲክቶክ ዓይነት ኣልጎሪዝም ቀልጢፉ ንሓደ ሰብ ብፍላይ ጥበብን ክእለትን ወይ ዝኾነ ስኪል ዘለዎ ናብ ህቡብነት ዘምፅእ ኣብ ሰዓት ዝኣነ እውን ኣይረኣኹን ኣነ እውን ንባዕለይ ኣብ ቲክቶክ የጀሚረ ሶ ቲክቶክ ምኽፋቱ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ኣይ ሆፕ ይፀንሕ ይኸውን انت زي تصني حقن I hope عينهم كفيتلكم كخون زوم كلهم على السوشيال ميديا نطفو بفلاي طبعا كلها تزولكم أنا دفوتهم تيك توكرات أب US هالو I hope ناب يوتيوب كنت موتو أب يوتيوب نوع حزب المدب زحاشة عينت مهاري تبلوديا زناقة عديو كمون كال فلوج يخون نعاكم بحزب لكم نوع حزب الفورمات ناب يوتيوب كنت موتو ناتي من يوتيوب أب كاتسالي ኣብ ዩቲዩብ ክንሪኦኩም ደስ ብለና ኣብ ሓንቲ ኣፕ ጥራይ ተሓፂርኩም ኣይትኺዱ ናብ ኩሉ ኣፕ ኪዱ ኣብ ፌስቡክ እተው ኣብ ፌስቡክን ብዙሕ ሰብ ይደሎ ናትኩም ቪድዮ ኣብ ኩሉ ዘርግሕዎ ኦፍ ኮርስ ሕግታት ፌስቡክ ይፈላለዩ ስለዚ ስቕልካ ፖስት ብል ማለት ኣይኮነን ግን ናብ ኩሉ ኣፕ ኪዱ እቲ ናትኩም ክእለትን ጥበብን ገለገሊኹም ሓያላት ኮሜድያናት ኣለኹም ሶ ኣብ ዩቲዩብ ከኣምፁ ኣብ ዩቲዩብ ሾርትስ ጀምሩ ልክዕ ከም ቲክቶክ ተምሃርኩሞ ካብ ሄልኩም ኣብ ቲክቶክ ጀሚርኩም ፌመስ ኮንኩም መደባት ተቕርቡ ዘለኹም توك شو دي على ديو نابي تبونكم جبرو على فيسبوككم جبرو سو بزي قرب تمهركم كتكونوا ناتي ستايو مهنياتو تيك توك دعوت أي مثلا نانيرو كعصوري عصونيو كم زي مونجو خلنا عينخيد نابكال أبون نقعز رأيو فتنو I hope I wish you the best of luck مالتي نزمت تزالو نزوم نزالو معلت مدب تخاتلكم كا أزي دمسكنكم من يكم الرأس كندا I don't know بزح يدكاد له وكرشا فريلانيا ويد ما مارك كارنيو شعونا بتوتال إلكشن كان أتوينا إذا كندان citizenship دي حاسكم جنكا ناي citizenship ورقتكم معلتكم زعقلة لعلي شحن 39 معلتها بكندا تسأحكم apply جورو كندان citizenship حازو كتمور تصوم مالتي أينو مبزحتكم مريضكم ما يتفضنيهم أنا مريض مريض كلهم كل الفيديو كم تسألكم إن مريضكم من مريض سوي نقرأكم نه ግን ኦሬዲ ሩዲዩ ኣብ ኣልበርታ ንመን ከም ንመረጽ ፍሉጥ ግን ሲቲዘንሺፕ ቢሓስኩም ሲቲዘንሺፕ ክትሕዙ በዚ ሰዓት እዚ ይነግረኩም ኣለኹ ኣነ ብዙሕ ስታይል ኣለዎ ፓስፖርት ሒዝካ ትንቀሳቐስ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ብዛዕባ ክሪሻ ፍሪለን and ማርክ ካርኒ ናብ ኦፊስ ክኸዱ መደብ ከም ዘለዎም ዝሓበሩና ንዓ ከም ጻልኩም ኢልየ ቀርባ ኣለኹ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ዝወደሓንኩም